phakathi kwethu egameni kaJesu Kristu siyababingelela. Amen. Amen. Phela makholo. Amen. Manje ke siyabonga uNkulunkulu bazana usizile ke usukela usuku leMonday sisonke la kuze kube namhlanje Jesu enathi. Amen. Phela makholo. Amen. Usigcilile kwaze kwaba la. Sisathi Jesu inkosi. Amen. Amen. Sasemnandi nakimi kuyami inhliziyo ukuba khona la ngaphakathi kwethu. Amen. Phela makholo. Amen. Sizazwela ubumnandi bokumkhonza uNkulunkulu. Lokuhlala ngaphakathi kwethu kaJehova. Amen. Phela makholo. Manje siyabonga kakhulu bazalwane. Sila lobe ngasho ukuthi ke asizanga la ukuzoziveza mhlawumbe singcono kunabanye. Amen. Phela makholo. Okanye ukuzonahlulela. Kodwa silana bazalwane ukuthi sizovuselelana naye lesiyilethile phakathi kwethu. Hayi ukuthi sizobetha abanye washa abanye. Amen. Phela makholo. Kodwa ukuthi nje sizovuselelana ukuthi hey singakhohlwa silindelwe ekhaya. Lahla lento iphethe ngoba ngeke ufike ekhaya. Amen. Phela makholo. Uyabona le verse elithi uma ningaphenduki nizokufa. Lingozi. Uma singaphela kahle. Uma ningaphenduki nizokufa. Amen. Phela makholo. Amen. Bani kubeka le verse indaba yomkhwane manje ukuthi lo mkhwane lo awuzange ube nazo izithelo. Amen. Phela makholo. Manje siphila kuleso sikhathi bazale sikhulu. Manje kukhulunyiwe ngendaba leyo kuphenduka manje. Wakhulunywa futhi nangendaba leya yenhlambuluko. Uthi kuyahlanjuluka bazalwane. Amen. Phela makholo. Amen. Ungavumi uvuselele ikuthole kula ukhona ekushiyela ukhona. Into ezakwenza lonto leyo ukujwayela. Uyabona uma kajwayela ujwayele. Ufana nomuntu mangaba sekugwanyile, yakwazi ukugwanya. Yakwazi ukugwanya. Ubheka iphalish. Usalipheka le phalish. Ufaka umbani. Manje ufuna uthenga iparafini lapha. La yabisi libe lapha. Mawufika ulayita isipofu. Lela papa le yalivutha lisuke libe yelo. Sithi ngesixhosa ligwanyile. Amanye amagama noba ungabasa uphumlilo ngeke ube ndawo. Ngishiya. Selifanele ukulapha. Amen. Phela makholo. Manje injwayelo ke yenza ukuthi umuntu agwanye. Noba ungakhuluma ngayiphi indlela akakho usegwanyile. Unaloko ubona wena okhulumayo usilimi. Amen. Phela makholo. Kodwa ke uNkulunkulu uhlele emvuselelo ukuze sisizakale. Amen. Ungavumi ukuthi emvuselelo iphele ube wena usasenjengayizolo. Sanibona phela makholo. Amen. Ngoba bazalwana ubuye ezulwini bazalwana kuyongena ezulwini. Ayeke siphakame nje siqonde khona siyongena. Nala fanele sindlule khona. uNkulunkulu umisile indlela yokukholwa. Ukuthi abangene ezulwini ngabanjani bangeke bangene ngabanjani. Manje ke injwayelo ke inenkinga ngoba manje yonke into ekhulumekayo umuntu uthatha lula kanti fanele isizimpilo yakhe. Haleluya. Amen. Yekathi mina njengoba ngime phambi kwenu hayi ukuthi sengiyongena ezulwini. Hayi kuniyongena ezulwini. Kodwa ezongifaka ezulwini ukuthi ngenze intando kabi. Yoyodwa ezongifaka ezulwini. Amen. Phela makholo. Amen. Manje namhlanje ake sikhulumeni ngothando. Uthando. Into eyinkinga. Ungenzakala abanye phakathi kwethu. Izulu alibazi alibabali. Mara sinabo bantu kusibabhabatizile sihamba nabo mara kodwa izulu alibazi. Ngenxa yokuthi balahlekelwe yilento kuthiwa uthando. Walahlekelwa uthando, ulahlekelwe impilo yakho yonke. That's why sizobe khulunywa ngentethelelo ukuthi umuntu nakuboneka kangakanani kufanele umthethelele. Ongekaphenduke umoya ungathetheleli. Kahle kahle akafanelanga ubala phakathi kwethu.
akasiwona imbewu yala ekhaya lo ongaphatha phapha makusasa na usaqhubeka nale nto yakho kuzonda abantu ekanti kanti akusiwa la lo udukile. Amen phela makhona. Amen. Ngabathi iBhayibheli bonke abanalo themba bazihlambulula. Awukhathazeki ubani. Ngoba nathi nje uma unaphakathi kwethu ungathetheleli. Hle awuqualify ukuba laphakathi kwethu wena. Wonke umuntu ola ngaphakathi kufanele bathethelele. Kwanathi sila sithethelelwa macala ethu. Amen phela makhona. Ngoba bathi ake sikhulumeni ngalento kuthiwa uthando. Kafushane ngijokela ixesha leli ngifuna ukuleqa impela ngoba manje ngihamba phambili ukugijimisa impela ngileqe manje ngibambe zalibamba zalileqa ngoba lesixoxeni ngendaba yothando basabazi lithi iBhayibheli ngenxa yokwanda kokukhulu yophola uthando kwabantu yophola phela uphola kwalo inkingi elingani kungcono futhi lisapholile kwathi senaphinde livuselwe yabona balipholile yebo mase liphele inkingi. Masifundeni bazali ifesi lapha na siqale lapha incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 13 umani ngaphazami siqale lapho singahlabelela Elumoya oyimvele ukudunyiswa kothando noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha ngingenalo uthando ngiyithusi elikhencezayo lensimbi encencethayo. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha ngingenalo uthando ngiyithusi elikhencezayo lensimbi encencethayo. Noma nginoprofetha ngiqonde izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa onke ngokuba ngingagudluza izintaba kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Noma ngabela abampofu konke nginakho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe kepha ngingenalo uthando akusizi ngalutho. Bambe lapho mfethu uye lapho futhi emuva ku1 kwesoyema ulile ku2. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi kepha ngingenalo uthando ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Ambingelele umfundisi egameni lika Jesu. Amen. Lapha ngenayo kanye nomfundisi aphela amakhono. Bafike kahle. Na indaba yothando bazalwane. Amen. Amen. Indaba yothando. Uthi uPaul lapha eKorinte bazalwane. Noma ndingaze ngiphiwe siphi isiphiwo sokushumayela ngamandla ngikhulume ilwimi lezingilosi ngenze konke kodwa nethi uma ningenalo uthando uthi bazalwane ufana nje nensimbi ekhencezayo lento isukube ngumsindo. Nethi uma ningenalo uthando nethi mangenalo uthando bazalwane ufana nensimbi ekhencezayo. Noba ndingema phakathi kwethu ningihloniphe ngesiphiwe nginaso
nangendlela uNkulunkulu igcobe ngayo, nangendlela enza ngayo izinto, nginibusise. Kodwa nethi mangenalo uthando, le nto isukube ngumsindo nje phambi kaNkulunkulu. Siyayibona ingozi bazalwane. Uma uthando lungekho, kimi nawe lithi iBhayibheli nakaze iPhilippi sokushumana ngamandla. Ngikhulume nelimi zengilosi. Lithi kodwa lethu uthando lingenalo. Ngifana nje nensimbi ekhekezayo ebanga umsindo. Amen phela makhosi. Mosi lapha emasontweni siyazi mosi ukuthi kunensimbi ezimiswe lapha ngaphandle. Esivele kekekekekeke sebasho ukuthi no. Sekuyasondela ihamenti yangena yabona. Bese basondela bayangena. Mara yona imele bangaphandle nsimbi banga nomsindo. Usho ukuthi sinjalo. Uma thina singenalo uthando bazalwane. Uthando. Okukuthi omunye nomunye phakathi kwethu ngathi kuyadingeka ukuthi asihlole ukuthi unalo yini uthando. Sizofunda phela. Ngoba abanye bathatha ukuthi uthando ukusho nje ngomlomo ukuthi hayi ngiyakuthanda. Ukuthiwa uthando lento. Amen phela makhosi. Kodwa mase sikhuluma ngothando ukuthi uma ngaba umntwana kaNkulunkulu engenalo uthando, lithi iBhayibheli noma ngaze abususwe kangakanani uNkulunkulu ngesiphiwo, lithi azakume nelimi zengilosi bakhona phakathi kwethu ngozangithi. Sinabantwana benkosi, mhlawumbe nawe ngomunye wabo. Kodwa lithi iBhayibheli lalela, noma ungasibene siphiwo esinamandla, kodwa uma ngabe uthando ungenalo phambi kaNkulunkulu awusinto yalutho. Ufana nje nensimbi ebanga umsindo. Amen phela makhosi. Sanibonani phela. Uma uthando ungenalo mzalwane, awukhathaliseki uhlobo lweni lomzalo, nethi silonke la ngaphakathi endlini kaNkulunkulu, nethi ungenalo uthando, into yonke yenza phambi kaNkulunkulu iyize, ngoba inkinga yakho awunathando. Sanibonani phela. Ungasidonsa izahluku sibeke phezu kwetafule, sikhale silile, sikhulume ngezilimi senze konke. Kodwa lalela bawa abanye phansi. Kodwa lalela uma ngaba uthando ungenalo, lithi iBhayibheli sifana nensimbi ekhekezayo bazalwane. Haleluya. Uthando ewibheke kuphela amakhona. Endlini yenkosi. Lukhona yini uthando? Lukhona yini uthando? Qhubekela mfowethu. Kala kulo wani uhambe futhi. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encincithayo. 2. Iba kancane mfo. Uyezona kimi ngaphansi koko nansi ke eyona ndlela izikhwesa zonke. Ewe kambe ndingade ndibe liqiko lokuthetha ilwimi zabantu. Iqiko. Umuntu okhona ukukhuluma. Lithi bona ngade ibe liqiko. Umuntu okhona ukukhuluma izilwimi zabantu. Uyezwa lenkulumo? Ndikade ndibe naloso sibusiso leso. Libe selithi ke ndide ndithethe nezezithunywa zezulu. Kodwa ndingenalo uthando, intetho yami isuka ibe yingqolo nje efana nensimbi ehlokomayo neqanqi elikheqezayo. Lisho ukuthi uma ngaba manje uthando lingenalo, inkulumo yami isuke nje ibe ngumsindo, njalo holo liba ngumsindo, ibe irasi kuphela phambi kaNkulunkulu. Uma nethi nje ndingenalo uthando, so yabona ukuthi indaba yothando inkinga bazalwane. Esengathi sifanele sonke silwela ukuthi lo thando sibe nalo. Ongenalo lo thando aphenduka alifune lo thando. Asambe. Noma nginoprofeta, ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke. Noma nginokukholwa konke kangangokuba ngingagudluza izinqaba, kepha ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. Noma banazo zonke izinto bazalwane, khonwe ngibe nazo zonke izinto, iprofethe usilethele izambulo zasezulu kuhle lo. Kodwa lethi inkinga ithi ungenalo uthando akusinto yalutho lento.
Amen phela. Yebo siyavuma usithola mzalwane. Usithola ngomthandazo okuhle siyavuma. Kodwa lalela lithi iBhayibheli ungenalo uthando awusinto yalutho. Yebo siyavuma uyahlumayela siyandezela isigodi. Yebo siyahlangana ngqwabeni laphayana siyaphendula isijaba nabayethe bayaphuma emasontweni bayangena liyakhula ibandla. Kodwa lalela lithi iBhayibheli ungenalo uthando awusinto yalutho. Ngamanye amagama usebenzelise wena athi uPawule ngiyawutuba nomzimba wami ukuze lo mzimba wami lo njaba ngutuba ngingaliwa phela mina ulawuleke uthi ke ndingabafaki mina ngisalele ngaphandle. Ngamanye amagama manje niyabafaka kodwa ngenxa yothando lungekho kuwo usala ngaphandle wena. Amen phela makhona. Amen phela. Ungenza zonke inkonzo sehlala baba unikele ngamakongo kwakho unikele ngekhaya lakho ngemoto sakho konke kodwa lalela uthando ungenalo lithi Pawulo usinyalutho lonto leyo usebenzela ise uthando. Amen phela makhona. Phela kunabantu ababi phakathi kwethu abantu abakhona ukwenza izinto uyasimaka yenza uma kuvela inyala lakhe la nikudlana ngamakhanda nithi bayamsukela lo muntu ngendlela khona ukwenza izinto zakhe ngayo. Amen phela makhona. Uma kuthiwa umuntu wenza amanyala lo muntu lo kodwa ngendlela enza ngaso izinto nibone ngathi nikhilana nodwa niqabane nodwa umile yena ezimkhuba wakhe. Amen phela makhona. Kuthiwa lo muntu laleni yahlabela busiseke bathi makuthiwa lo akanathando abengathi uyasukelwa ngoba inkinga bayakhona abantu kwenza izinto zabo. Kodwa lalela sihlobo sami esithandekayo uNkulunkulu wezulu umnikazi waleli bathi uthi uma ngabe abazalwana senza zonke lezi zinto sinazo kodwa uma ngabe singenalo uthando phambi kwakhe asilutho. Amen phela makhona. Phela bakhona abanye abazona abanye phakathi kwethu mara bathi bakabe phambi leli banga ungafika ukuthi lo muntu unenzondo lo muntu khala wonke lekhamente mara unenzondo lo muntu akanathanda. Lalela-ke konke lokwenza kwenzela ise ngonathanda asamba. Uthando liyabekezela. Uthando lumnene alunamhawu. Uthando aluzigabisi aluzikhukhumezi. Verse 5. Aluziphathi ngokungafanele aluzifunelo kwalo alunciki alucunuki alunaqhubu aluthokozi ngokungalungile kepha luthokozela iqiniso. Uthando alicunuki. Yini ucunuka? Uthukuthela kithi? Alithukuthela uthando. Mara wena uyathukuthela wena mzalwane. Lithi sehle kancane uzomuzwa kahle. Mara wena uyathukuthela wena kithi? Luphi uthando? Ake mntwana uyathukuthela uyazazi. Endawo sethuze kwakuyakwazi wena usiri wena. Luphi uthando la? Bathi iBhayibheli uthando lolu aliqunuki. Mara wena uyaqunuka wena. Ngendlela oqunuka ngayo futhi awusoleki. Uma usolwa uthola umlomo wena. Manje umbuzo uthi luphi lo thando? Luphi lo thando? Wena uyathukuthela phela wena. Ene bayakwazi la. Noma bangakwazi singakuboni, bari uNkulunkulu uyakwazi usithukuthele wena. Manje umbuzo luphi uthando lapho? Asami mfo. Lubekezelela izinto zonke. Uthando lubekezela zonke izimo esikhona zivukayo. Luyabekezela uthando. Kodwa wena ukhona ukusibekezela amaphutha ethu. Lukuphi uthando? Ukukhuluma ngomlomo wakho wena uthi wena ukhona ukubekezela kanti uphethe iphi inkolo wena? Yeka banenkolo iphethe ngoba lesiphethe inkolo lithi iBhayibheli uthando liyabekezela mara wena ubekezela kungako uyabasonda ngoba inkinga ukhona ubekezelela. Kungaba ubathethelela amaphutha inkinga inye ngoba wena awunalo lothando. Luphi? Sanibonani phela makholwa. Uthando
sikhuluma ngothando phela sanibonana Amen. sikhuluma ngothando qhubekeka mfuni Lukholwa izinto zonke. likholwa izimo zonke uthando lento amen phela makhola aliqekisi sonke isimo siyakholwa fithi uJehova uyazima kunje bathi baqala bephakamela phezulu bekhahlelana bebethana ngebhamela kupulpit onothando phakama athi makhola kwenziwa kahle bathi bayamkhahlela mlahlela ngaphandle asondele kuyamkhavana athi mfethu unothando lo muntu amen phela makhola amen phela kodwa ungenathando uthokozisa abamxosha ushaya izandla athi uNkulunkulu uyasebenza kanti unjani nothando ukosa abantu uthi uNkulunkulu uyasebenza abanye abantwana bakaNkulunkulu bebebusisa lemandla uSathane wabahlasela ngobufebe amen phela makhola mara uwalothi wena ebethu uzawuphelelaphi ebethu uzawuphelelaphi siyabazi abomphiwa bebenyathela phezulu basabharini namhla ubuyaphi yena ephapha kangaka luphi uthando lapho wathi ibhayibhile uthando luthokoziswa ngamanyala kodwa luthokoziswa ukulunga masami mfethu Luthemba izinto zonke. phakathi kwesimo zokuthanda uhlala unethemba uthando lento haleluya bangafikisana ngami bangiphelele right kodwa lethu uthando luhlala bekezela nethemba ukuthi ashika kuzawulunga umuntu onothanda akakhona ukubekezela akakhona ukubuyisela isithelo zothando basakithi mina uma konakele ngalo hlobo kuqokozela kangaka abantu bangamaqembu ngaphansi kwaNkulunkulu bakhona abahenya abanye ngapha nangapha kwahlukene phakathi bakhona bangasamkela intshumayelo zabanye ubufakazi babane emhlabeni yabanye uthi umbuzo luphi lothando basabi igethi Lukhuthazela izinto zonke. ubeleka mfowethu Uthando alusoze lwaphela. Kepha kunokuba kukhona uprofeta. Buyabe ngilale verse obuya kulo lifundi uliqethe wesabe Lubekezelela izinto zonke. Lukholwa izinto zonke. Luthemba izinto zonke. Lukhuthazela izinto zonke. likhona iphuzo lingaveli lapha nifunda 1:7 Yeah. ufa uthi la uthando lunomonde lunobubele uthando alunamona alusigwagwisi lungakhukhumali amen phela makhona ngamanye amagama umuntu akaqala enza into phakathi kwethu efuna ukusigwagwisa ngawagama kusenathando ufuna kwazi wena yesu ukuthi uyakwazi ukuhlabelela yena uyakwazi ukuhlabelela uyakhohlwa ngena ngenkani ukuthi abone kunothi sibuke samukela isiphiwo sakhe asikhonze kodwa lulwana ukubukwa lithi bathi ibhayibheli lowo muntu loyo akunathando kulo muntu loyo ngoba yonke into ayenzayo uyenza ngokulwa usunduza abanye amen phela makholwa anamona alusigwagwisa uthando lalela ngathi ibhayibheli nabantu abanazo zonke iziphiwo kodwa uma ngingenalo uthando bazole kuyafuneka singena singenalo uthando nathi singena singenalo uthando la kuyafuneka asabe utsho wani sawubuyela encwadi wasekorinte ngamani ubeke incinga njengewisile asabe utsho wani umpostoli sikhuluma ngothando siyothandaza yanileka lelo xesha sikhuluma ngothando uchapter 1 u3 yeah asivele ngene ku chapter 3 vele yes mfowethu uverse 5 asishwa kathela singene ku verse 14 Ngokuka Johane chapter 3 verse 14. Njengaleyo. Njengokuba uMose hayi umpostoli siyazi ukuthi sidlulile ebufeni
phinda futhi ma Siyazi ukuthi sidlulile esifeni sangena empilweni ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhlezi esifeni. ngalokho thina siphumile ekufeni sangena ebomini loo nto ke icaciswa kukuba siyawathanda amawethu umuntu ongenalo uthando santyumpantyumpeka ekufeni. Amen phela. Izale mangesizulu futhi Siyazi ukuthi sidlulile esifeni sangena empilweni ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhlezi esifeni. ngamanye amagama uma ungaba khona umzalo phakathi kwethu mayileli bandla lingabi nathando anginandaba ubani yindoda enkulu ubani ngala phakathi kwethu kodwa lethi uma ngabe ngenalo uthando ndithi ibhayibhile lapha lo muntu lo usahlele ekufeni uthi uthola siyazi ukuthi asiphumile ekufeni thina yini uPaul ukuthi siphumile ekufeni thina inkinga siyabathanda abafowethu. Amen phela makhona siyabathanda wadadewethu siyababekezelela emaphutheni abo and siyabathethelela why ngoba inkinga sinothando siphumile ekufeni. Uthi kungako manje-ke sizibona usinothando ukuthi manje siyabathanda abafowethu sizibona usinokuphila wasiphumile ekufeni manje le nto yasenza ukuthi-ke sibathanda abafowethu. Ngamanye amagama uma singabathanda abafowethu sibazonda kusobala ukuthi thina sisasebumnyameni ithina lesikhosa sisantyumpantyumpeke bumnyameni ekufeni. Ngamanye amagama lo muntu ungaphakathi kwesiziba kolwandle okanye idamu ungaphakathi angazi wenza uyantyumpantyumpeka ngaphakathi ukobumnyama bobunzulu bumnyama. Ngamanye amagama umuntu ongenalo uthando anginandaba mina ubani kodwa kufanele nisobala ukuthi lowo muntu loyo usesebumnyameni usesekufeni. Ngamanye amagama wona kahle kahle ufanele ulivale iBhayibheli uhlale phansi usongisa sikushumayele wena kahle kahle kusibhabathisa idada la mosidada ingena amanzini liphumela injalo. Sanibonani phela akhona sakunesiphiwo kodwa lalela sibhabathisa idada ngoba phela lalela lithi iBhayibhile uma ngabe thina njengoba thina into ecakuza siphumile ekufeni sangena ekuphileni ukuthi siyabathanda abafowethu kodwa angamthandi umfowabo. Awukhana sakwenza yini ufana umthande namhlanje manje sibindi kangaso uhlabela kodwa niyasondana la. Sanibonani sanibonani phela nganesibindi kangasezahluka manje vele siphendula uNkulunkulu akabafunda amanyana akasebenzi lesahluko ni kodwa funeka uthando. Amen phela makholwa. Sanibonani. Amen. Akasona isilimo uNkulunkulu bangeke rodwa yithi bazalwane liphinde mfethu. Siyazi ukuthi sidlulile esifeni sangena empilweni ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhlezi esifeni. Asahambe qhubekeka nalo. Lowo ozonda uzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho mbulali onokuphila phakathi okuhlezi kuwo. Ngamanye amagama uma ngaba khona laphakathi kwethu uzonde ube uzonde abanye la kahle kahle uyisatanist wena idevil worshippers ngoba akekho umuntu angumbulali ngaphandle komthakathi umthakathi isatanist the devil worshippers. Uma ungezakala ube khona phakathi kwethu uzonde omunye kahle kahle ungumbulali kungaba nje manje kufanele siphenduke kule nto leyo. Amen phela makhola litosonda umfowabo mthilo umfowabo leyo muntu lo ungumbulali lithi ngeke sangene esulwini lithi wasiyazi ukuthi izibulala zingene esulwini lithi lasakuyisigwinta omuntu ongamthanda umfowabo kungako sifanele sibekezelelana ngaphakathi kwethu. Luphi uthando bahlapana kangaka basondana kangaka bahlukana kangaka luphi uthando na
Sanibonani phela makhosi. Amen. Wathi bangena uthando bazalwane. Ithi lo muntu usehleze kumnyameni lo muntu loyo. Enje ungumbulali, akathatheka unababani. Kodwa lasilonke la endlini kababa usuke ngaphansi uyongena inhloko. Uma ngabe ungena lo uthando, yazi kahle ungumbulali. Phela kunabantu abangenalo uthando emhlabeni. Sanibonani. Amen. Sanibonani. Amen. Baze bahlale ngayitafula imali yasibusisa manje. Bathi amazoma ayikhaya kanani. Ukuzonda bekafundisa ngothando ukuzonda. Ngithe mina kunabantu abazi ukuzonda. Uma ngakuphupha nebakakuphupha nje. Wavula amehlo ukhahlele izingubo. Uyaguqa. Ukhahlele satanist. Inkinga yakuzonda lo muntu. Akakuthandi. Sanibonani phela makhono. Amen. Amen ekhaya. Amen. Okenalo uthando umbulali bafowethu. Unalo yini uthando? Haleluya sanibonani. Amen. Sanibonani phela endlini kababa. Amen. Sanibonani phela. Uthi ufale besizondwa le. Nathi sizonda le. Kodwa sesila ekhaya kufanele sithandaneni la ekhaya. Kufanele silifune lo thando bazalwane. Sinarojwa usathana. Amen phela makholwa. Abanye babasonda ngenkani abantwana benkosi. Babathi basama ukwehla basehlisa babasonde kunjalo. Kodwa lalela lithosonda umfowabo ungumbulali. Ukuthi sinabathakathi phakathi kwethu sihamba nawo. Eneke bafike esukwini. Sanibonani. Amen. Sanibonani makholwa. Amen. Amen eFedbank. Amen. Akana sikhuluma ivesi. So mangizonda vele ngoba vele lila kwemzimbeni wakho mara kodwa iqiniso vela uyindawo phela. Ungumbulali. Ungumama umfundisi uyabazona ngumbulali. Sanibonani. Amen. Mama umfundisi uyabazona ungumbulali akunazilo mama umfundisi. Akunazilo labefundisi la. Benzondo. Akunazilo abantwana befundisi. Benzondo nokuphakama. Sanibonani phela. Amen. Amen. Akunazulu abantu abashadela abandleni banenzondo. Kodwa izulu alikhona labantwana bakaNkulunkulu abazawuphanduka. Sasonke kangaka kwenze njani kanti? Konwakelephi? Sanibonani. Amen. Hamba mfowethu, bofunda ubani lapho? Eliphinda le verse le. Lo zonda uzalane wakhe ungumbulali niyazi ukuthi akukho umbulali olokuphila phakathi okuhlezi umuntu. Bazalwane, inzondo omunye lento ungenela ngalamnyango yidimona kokwabo inzondo. Phela kokwabo. Lona ngasho balangeni ngathi baba bathi bamzonda kokwabo. Yinhlanhla abantu ungasuka zange uphenduke nemoto. Mabethi bayabuzonda. Uma likhiphile igama ngomlomo wathi ngiyamzonda. Bende vele man akakhulunywa sithi wathi ngiyamzonda. Fanele bene something lo muntu. Bangenena ngala umnyango. Lento isiqala kisolento le. Ngilafela manje siwanayo manje uJesu namhlanje ingcwabelento. Abanye bangena phakathi kwethu basunyele kahle bazwela kahle inkolo kodwa manje bafikela phezulu kwabantu abanenzondo lento yabancamathela. Abanye ngoba bethanda abanye phakathi kwethu inzondo bafundisiwe ngalento befika la bathola amadoda abelapha namakhosikazi balapheka kodwa ngenxa yokuthi bandlela usathana wabahwaya ngabanye babangela inzondo lento. Maranyalizwa mthini. Wabahwaya usathana endleleni. Wabahwaya nabanye abafowethu. Wabahwaya nabanye dadewethu. Yakenzela inzondo lento ukuthi abasonde. Kodwa nami kuhwaya ngayiphi indlela kufanele umthande. Waba ngamthandi ngumbulali. Hayi umthandi, yathi abathandi.
dala besikhuluma kabi siyabathanda sanibonani makhona asihambiseni nguni uma uyayizwala ngeke lokukholwa ngamara ngizawuyaphi mara uthi uyaqala uyothandaza uthi uzawuthi glory to Jesus athi uJesu wo khona glory to Jesus thanda lo muntu sanibonani makholwa ube sothi uyambiza athi kovela inqaka wathi wena gama belibazi amuna gama banzi next la thanda lo muntu umthande ushintsha isihloko usentabeni uthandaza siguquka isihloko sibuyela othandweni ukuthi Nkosi ngiphi uthando ngiphi intethelelo waba nomhlanje bayakhona uthandaza bashumayela benze konke babanenjongo bengabathanda abanye yithi mina yekamami lenhle sikuyo le ngoba phela kaJehova indlu yokuthula indlu kathando ngoba yena uthando lo muntu sanibonani sanibonani kube ngithi Nxesi mara ngathi Nxesi tabanjani ndithethayo ngithi kulunge kunjalo ngaba kuhle umthande haleluya wena ngaba kuhle umthande wena ngoba nami ngiyanzelekile ukuthanda nyanzelekile ukuthanda lona incengo bangifuna uJesu uvane ukuthanda sanibonani phela amen vale ngikuthanda ngikuthanda uhwaka futhi ungihlanga uhambise ngaze mana fanele mina ngikuthande mina sanibonani makhona ngoba inkinga ethi iBhayibheli ongenathando ungumulala usahamba kumnyameni lo muntu lo alithi fanele umthande ngoba yena vele 1517 akuna 1517 next ongemangayo yahlula unkosikazi Adamu uma ugogo wethu wabasathi ukhokho wethu umkhulu wathi sathi yini lesalukazi wathi ushaba hey ngoba lesalukazi ukudlula iSlam qala kusumhlaba utho akuna abantu abathi mina ngazi basekunenzondo ngoba umfundisi washumayela ngami wathi ngimele into engekho athi ukuthi hey ngoba umfundisi ayingeni ukudlula iSlam ngithe mina abantu bafanele bathandane phela mfowethu uthando silwazi ngalokho ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa yethu nathi sifanele ukubeka ukuphila ngenxa yabazali bakhe lithi iBhayibheli wazala uJesu sifanele sithandane ngoba uNkulunkulu wasithanda ngokuthi uNkulunkulu lo wanikela ngoJesu ngenxa yethu bazalwane amen phela makhona phela thina bazalwane sasinafanele kulo mbuso iBhayibheli belisibiza ngefebe nangezitsha nangengwahla nangabathakathi ngayo yonke lento amen phela kodwa ngomusa wenkosi yathunya imvana kaThixo yabethela esiphambanweni yanikelwa ithi iBhayibheli uNkulunkulu wayithanda izwe kangangokuthi wanqaba unyana kokuphela kwakomzeleyo wanikela ngaye ukuze abe yinhlawulelo yezimpilo zethu ngenxa yokusithanda wasithanda sisebharini wasithanda abanye benzangoma abanye bengabathakathi abanye bemthuka kodwa uJehova wanikela ngaye ukuze abe yinhlawulelo yethu lithi-ke manje nalo uthando sibona naloko lithi-ke kanjalo nathi kufanele sibathande abafowethu fanele sibathande ngenxa yalokho sanibonani sanibonani ehloko unalo yini uthando ngithi mina kahle kahle akusirathi phakathi kwethu uthando wena kodwa ithola ukuthi siphenduke manje haleluya amen ngoba singaphela uNkulunkulu uzosibulala haleluya amen sanibonani phela amen yekafowethu ufunda nathi indawo laphana chapter 4 mfunde from 7 bathandekayo masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu nabo bonke abathandayo bazelwe nguNkulunkulu bayamazi uNkulunkulu asaba obathandile abamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu luthando
Wena futhi ku7 sithini isihloko sakho lapha kwa7 Ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda abantu. Ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda abantu. Sizalifuna phela ivesi elizositshela ukuthi ungamthanda njani lo mbonayo ungamthanda lo ongamboni uhlotha lo mbonayo. Sesibuya le nkulumo ethi uthanda uNkulunkulu nabantu. Mfune lo 7. Bathandekayo, masithandane, ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu. Nabo bonke abathandayo bazelwe uNkulunkulu, bayamazi uNkulunkulu. Lithi Paul masithandane. Bazalwane, uyabanceka uJohn bazalwane masithandane. Ngothando luvela kuNkulunkulu. Lithi nabani omunye nje onothando, leyo muntu lo uyamazi uNkulunkulu loyo. Onothando uyamazi uNkulunkulu. Sanibona phela makho. Uma ngenzakala le banje njengohlelo la alinathando alithandani kusobala ukuthi alimazi uNkulunkulu lonke namadoda akhona amakhulu awamazi uNkulunkulu. Wonke umkhamba thokhona phakathi kwethu. Uma lethi ngathandani kusoba bamazi. Kodwa uma manje sithandana sonke kusoba siyamazi lo sibizile. Uthujwana basithanda nani bazalwane. Mara bona bazalwane bayasondana. Angazi ukuba kakhuluma so bekwenze njani lapho yana. Kodwa kuyabonakala uba ukhona umonakalo. Ethi iBhayibheli bazalwane umbhalo wabhalwa nje kule nkathi zanamhlanje. Yasibona umonakalo ongaka phakathi kwethu. Ngaphakathi kwethu kakhulu sinempisi bazalwane. Impisi sakhona siyakhona ukweqitha uloshole ngalo. Mana sibeshiya abanye ngasemuva belimele. Impisi sakhona siyakhona ufohla. Sifohla nangesifuba, sishaya izandla sithi haleluya. Mara bakhona abalimalayo. Wayinkinga ngoba nathando laba bantu laba. Balapha phakathi kwethu. Bangaka abahambile ngenxa yakho bazonda. Bangaka abahambile ngenxa yakho ngokungathando kwakho. La ngaphakathi endlini. Kunabantu ababele ngaphandle bathi bangabumbu wasasekhona. Ngiye lapha ngiyafuna manje senze khona ngiye. Boshambuza kwenze njani lo muntu akanathando lo muntu. Lo muntu akanathando. Sanibonani. Haleluya. Uyasithuba. Senza amaphutha yasithuba kalona amaphutha. Haleluya. Amen. Lithuthalo liyabekezela. Alinamona. Libekezela konke. Haleluya. Amen. Mara bathi bana abantu kusasa. Sanibonani. Amen. Asambe tato wethu. Umethandiyo akamazi uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu luthando. Yo, yezwa bazalwane. Kodwa yena ongenalo uthando akamazi uThixo. Kuba uThixo uluthando. Amen phela makhono. Ngawo bathathu wathi siyayivala siyothandaza manje asaba. Uthando kaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi. Yele sibuyile kuye sasoyiyeka kanjalo. Yeqela kale ngaphesheya ku19 lapho. Ugcina ku21. Siyazi ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu, lokuthi izwe lonke libi ebubini. Kepha sazi ukuthi indodana kaNkulunkulu isifikile, yasinika ingqondo ukuze simazi weqiniso. Bayikhona. 19 dadewethu. Thina siyathanda ngokuba yena wasithanda kuqala. Uma umuntu esho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kepha ezonda umzalwane wakhe ungumqambi manga, ngokuba ongathandi umzalwane wakhe ambonileyo angemthande uNkulunkulu angambonanga. Yebo, lo miyalo sinawo uvela kuNkulunkulu ukuthi othanda uNkulunkulu makathande nomzalwane wakhe. Amen phela bazalwane. Amen. Sanibonani. Amen. Sanibonani phela makholwa. Amen. Kunefethe silikhothile. Lithi iBhayibheli ke ingakwanda kobubi lophola uthando kwabaningi. Lusaya kaPaul nakuwo uthando. Indlela ophila ngayo, indlela owenza ngayo.
ikhona yini uPaul othando kuwe na nabona ukumthanda uNkulunkulu na amen phela makho sanibonani amen sesekhona yini uthando kuwe ngaphakathi lithi ngenxa kwanda kokuphela uthando bazalwane isikhathi lesi siphila kuso sinzima athi uJohana ngale awubandi awushisi utikitiki unaka uyashisa babantu bande uthi luphi uthando lakho lokuqala amen phela makho esengathi uNkulunkulu usenzela navusela bazalwane ukuthi sibuyele kuye sonhlema nothando lokuqala sibuyele kuye sivuma amaphutha ethu ukuthi Nkosi siyambila endleleni kodwa singavelanga kahle siyambila sokonakaliswa nakale endleleni siyambila sakuhlubuka amen phela makholwa lithi iBhayibheli manje uma ngabe umuntu ethi uyamthanda uNkulunkulu angambona bezonda umzalwane wakhe lithi manje angamthanda kanjani uNkulunkulu lo angamboniyo ehlulakala uthando uzakuba mbonayo amen phela makholwa lithi iBhayibheli la umuntu lo unamanga la umuntu lo ulixoki ngamanye amaqhamuka abakhona phakathi kwethu sishaye kanye nawe izandla senze sonke izinto sihlabelele nawe ekhwayeni senze sonke inkonzo nawe lalele Korinte uPaul uthini uthi nawe unganikela ngempahla yakho nawe unganikela ngomzimba wakho uthi ngakho konke nako uthi kodwa uma ungenalo uthando uthi uPaul ufana nensimbi ekhencezayo lalela mntana sekhaya ungavumi uba isitha sikaJehova ukhona ngaphakathi kwendlu yakhe sikhona lana bazalwana ukusomemesela uthando ukusomemesela inguquko ukusomemesela intethelelo sikhona lana bazalwana ukusomemesela inhlampuluko nanto into usomandla sithume yona ukuthi sivume ukuthi somandla sikonele somandla sukambelana kahle ngithi mina ngowani umsindo phakathi kwethu abanye bafile phakathi kwethu bayashumayela bona mara bafile spiritual labantu bala phakathi kwethu abanye bashole emakhwayeni mara bona bafile bala phakathi kwethu wayingoba uthando linyamalele abanye basinikelela ngesindlu sabo ngemoto zabo kodwa uthanda basenalo lalela mntana sekhaya ithuba lisasekhona uJehova simkhonzayo unomusa uJehova simkhonzayo unothando mntana sekhaya ungahlali phansi wazi ukuthi uthanda unalo lalela uPaul uthini eKorinte evesini lokugcina kule chapter esifunde kuyo uthi zonke iziphiwo zondlula athi zonke izinto sidlule uthi kodwa kunezinto ezintathu uthi uPaul esimile esingeke sandlula athi uPaul inkolo abala uPaul ithemba abesethu uthando athi ngaphezu kwaso zonke izinto athi uPaul uthando liyoma ngona phakade lo uNkulunkulu esimkhonzayo uluthando uluthando bafethu uluthando uyalifuna uthando phakathi kwethu uthi uJakobe uthando lisibekela yonke inkitha yezona ukuthi ngenxa yothando bazalwane uma ngaba singalicela lothando namhlanje siphakama masithini sishiye isitulo sihlele siya phambi kwakhe sihlenge sininifa sikhala sithi Nkosi asikhonzanga kahle sive parking kukhala amadoda amakhulu kukhala amakhosikazi akhona kukhala abancane unomusa akasibuyisele lothando abusa ukuthula phakathi kwethu kunabantu abanesibindi phakathi kwethu baphethe amabhola 1988 sanibonani amen sanibonani amen siyotshanaza enqamezele mazima zibani sanibonani amen yazele enqaniwe
besingathandaza nawe besingathandaza nawe lithi Pawulo ngumbulali uma ungenalo uthando awumazi uNkulunkulu noma ungafaka sesikhalisi sinyembezi uthamuka amasiko kodwa silonke khona abazondayo lalela awumazi umuntu omaziyo uma ngabe nenkinga nomfowabo uyakuxoxisana naye baguqa bathethelelane idlula indaba ayidluza pulpit abantu abangena thando basilungisa pulpit ngamavesi izinto kodwa abanothando bancenga bafuba. Oh my Jesus. Sithandaza unalo yini uthando unalo yini uthando sanibonani makhehla sanibonani makhehla lize khona yini asanyazile ithandaze wani wahlangana eliphula sesiyoni sikhale kuye ikhona imihlabelo yenjabulo ikhona imihlabelo yezinyembezi ihlabelo yokhala kuNkulunkulu umuntu abona isono sakhe njengoDavida uDavida bazona wasenzela isibonelo makholo ngithi mina la Vet Bank ziphi izalukazi bapha bosisi ziphi intombi ziphi insizwa bapha bobaba apha makhehla azawudlula konke lengisa uDavida babamtshela ngesono sakhe akazange wathukuthela uDavida namhlanje wathuthela amadoda uma ngaba kushaya izono zabo abizela abantu eofisini kodwa bheka uDavida uma itshela ngezono zakhe akazange wakhabalaza walwa lithi iBhayibheli uDavida wathi yeyi uJehova ufake enkingeni ufake ngaphakathi kwenyakanyaka lalela uDavida indoda yasusomandla indoda yasuNkulunkulu wezulu lomhlaba lithi iBhayibheli wahlangedolo wathi uDavida ngibona njwele esandleni sikaJehova ngoba yena muhle unomusa uyathethelela lalela mazwi kaDavida uthi uDavida uma ibona isizwe sikaNkulunkulu uhlaselwa uDavida usola amazwi uthi Jehova abantu laba basilutho bafana nezifo ezinganemelusi wawa ngobuso phansi wathi babahlwaya mina nendlu yami kunjenje kungenxa yami ngithi mina iVet Bank ixokozela kangaka kungenxa kabani ixokozela kangaka bayahluka abanye bafele phakathi asiyona ingxaki yakho na asiyona iphutha lakho yini bangevumi namhlanje ulekisa uDavida uthi uthando analo ngisize Nkosi kabele siyathandaza ofuna siyathandaza